Espagne ni igihugu giherereye mu burengerazuba bw'Uburayi ku butaka bwitwa Iberian Peninsula. Iki gihugu kikaba cyicaye ku buso bungana na kilometero kare 550,990. Espagne ihana imbibi na Portugal mu burengerazuba ndetse n'igihugu cy'Ubufaransa hamwe na Andorra mu majyaruguru y'uburasirazuba. Ikora ku nyanja zikomeye zigize amateka yayo nk'inyanja ngari ya Atlantika n'inyanja nto ya Mediterania. Iki gihugu cya Espagne kandi gikora ku bunigo bwa Gibraltar, ahantu hameze nk'urufunguzo rw'amateka y'iki gihugu. Aho niho inyanja ntoya ya Mediterania ihurira n'inyanja ngari ya Atlantika. Kandi uyu ni umuhanda w'ingenzi wakoreshejwe n'abantu batwaraga ubwato mu binyejana byinshi bishize. Aho Espagne iherereye niho habaye isoko y'inkuru yayo. Yabaye ahantu hahurijwe imico itandukanye, ubucuruzi n'intambara zahinduye amateka y'isi. Mbere y'uko Espagne iba igihugu kimwe, ubutaka bwayo bwari butuwe n'amoko menshi atandukanye. Abanya-Iberia n'Abacerte ni bamwe mu bantu ba mbere batuye igihugu cya Espagne. Hanyuma yabo haje kuza abandi bantu baturutse mu nyanja ya Mediterane, harimo Abanyafunisiya. Abanyafunisiya bari abaturage bo mu gace ka Libani y'ubu, bari abahanga mu bucuruzi bwo mu nyanja kandi bashinze ibigo by'ubucuruzi muri Espagne ya kera. Nyuma y'Abanyafunisiya haje kwaduka Abaromani. Abaromani bamaze igihe kirekire bategeka aka gace, bubaka imihanda, imijyi minini n'ubutegetsi bwasize ikimenyetso kinini muri Espagne. Ururimi rw'Abaromani rwagize uruhare mu kuvuka kw'Icyesipanyolo na n'ubu kigikoreshwa mu gihugu cya Espagne. Ariko amateka y'igihugu cya Espagne yaragiye kujya mu kindi gihe gikomeye, igihe cy'Abayisilamu n'ubwami bwabo bw'aba Al-Andalus. Al-Andalus ni imyaka 800 y'impinduka mu gihugu cya Espagne. Mu mwaka wa 711 amateka ya Espagne yarahindutse. Ingabo z'Abayisilamu zambutse ubunigo bwa Gibraltar zinjira mu majyepfo ya Espagne. Mu myaka yakurikiyeho ibice byinshi by'aka karere byaje kugenzurwa n'ubutegetsi bwa Al-Andalus. Al-Andalus ni izina ry'Abayisilamu bahaye ibice bya Espagne na Portugal byari munsi y'ubutegetsi bwabo hagati y'umwaka wa 711 kugeza mu mwaka w'1492. Umwe mu mijyi yabaye ikimenyetso gikomeye muri icyo gihe ni Cordoba. Cordoba wari umujyi wubatswe mu gihe cy'Abaromani ariko wamenyekanye cyane mu gihe cya Al-Andalus. Uyu mujyi wabaye nk'ikigo cy'ubumenyi, amasomero n'ubwubatsi bw'akataraboneka. Nubwo byari bimeze bityo, ariko mu majyaruguru ya Espagne ubwami bwa Gikristo bwahoraga bushyiraho imbaraga zo kugarura ubwo butaka. Urwo rugamba rwamenyekanye cyane nka Reconquista. Mu kinyejana cya 15 Espagne ntiyari igihugu kimwe nk'uko tukibona uyu munsi. Yari igizwe n'ubwami butandukanye, ariko ikintu kimwe cyahinduye amateka yayo ni ubwumvikane bwabaye hagati y'abami babiri. Ferdinand wa Aragon n'umwami w'umugore cyangwa se umwamikazi Isabella wa Castille. Ubukwe bwabo mu mwaka w'1469 bwagize uruhare runini mu guhuza ubwami bwa Espagne. Bumvikanye ko bagiye kubaka igihugu gifite imbaraga, gifite ingabo n'ubutegetsi bukomeye. Mu mwaka w'1492 ingabo zabo zafashe Granada, umujyi wari igicumbi cya nyuma cya Al-Andalus. Ibi byashyize iherezo ku butegetsi bw'Abayisilamu muri Espagne. Uyu mwaka w'1492 wabaye umwaka ukomeye cyane ku bwami bwa Espagne. Niwo mwaka watangije urugendo rwatumye Espagne ihinduka ubwami bukomeye ku isi yose. Muri uyu mwaka nyine niho umwanditsi w'amateka akaba n'umushakashatsi Christophe Columbus yahagurutse ava muri Espagne ashakisha inzira nshya imujyana mu burasirazuba. Muri urwo rugendo Christophe Columbus yarayobye, yisanga ku mugabane mushya ari nawo bamwitiriye bawita Amerika. Aha kuri uyu mugabane yahasanze abandi baturage kavukire, ntabwo yagiye asanga nta bantu bahatuye. Aha mbibutse ko Christophe Columbus yisanze muri Amerika mu gihe we yumvaga agiye mu Buhinde. Urwo rugendo rwa Christophe Columbus rwafunguye igihe gishya mu mateka y'isi. Espagne yatangiye kohereza amato, abashakashatsi n'abasirikare mu migabane yo yitaga ko ari mishya, batangira kuhagenzura gutyo mu buryo bw'ubukoroni. Ubwami bwa Espagne bwakwirakwiriye hirya no hino, bugenzura ibice binini bya Amerika, Philippines n'ahandi hatandukanye. Hernán Cortés yatsinze ubwami bwa Aztec muri Mexique. Francisco Pizarro atsinda ubwami bwa Inca muri Peru. Ibyo bice bihita bitangira kugenzurwa na Espagne. Espagne irabyigarurira kuva icyo gihe. Ubutunzi bwaturutse muri Amerika bwafashije ubwami bwa Espagne kuba bumwe mu bwami bukomeye cyane ku isi. Hari igihe cyageze abantu bavuga ko izuba ritajya rirenga mu bwami bwa Espagne, kuko mu bice bigari by'isi hari ahantu hagaragazaga imbaraga zayo. Kuva muri Philippines, Cape Verde, Argentine, Peru
Mexique n'ibice binini bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hose hagenzurwaga na Espanye. Ibi nibyo byatumaga abantu bavuga ko izuba ritarenga, kuko Espanye yagaragaraga ku migabane yose igize isi. Ariko amateka twigisha ko nta bwami buramba iteka ryose, ngo uko byagenda kose ingoma iba igomba guhanguka. Ubwami bwa Espanye bwatangiye guhura n'ibibazo, intambara nyinshi, amadeni menshi, n'irushanwa n'ibindi bihugu nk'Ubwongereza n'Ubufaransa ndetse n'Ubuholandi. Ibi bihugu byakoze ibishoboka byose bituma imbaraga za Espanye zigenda zigabanuka. Mu kinyejana cya 19 ibihugu byagenzurwaga na Espanye byatangiye kuyiyomoraho. Mu mwaka w'1898 Espanye yatsindiwe mu ntambara na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, itakaza uturere tw'ingenzi nka Cuba ndetse na Philippines. Ubwami bwari bwarageze ku rwego rwo gutegeka isi, bwari busigaye ari amateka, bushyirwa hasi, buhekenyeshwa umucanga. Espanye y'uyu munsi. Espanye ni ikiri ubwami bukomeye nk'uko yari imeze mu bihe bya kera, ikiyobora ibice binini by'isi. Ahubwo ni igihugu kigeze ku rwego rwo kuba mu miryango y'ibihugu bikomeye mu Burayi. Ifite amateka atazibagirana, umuco ukomeye, ukurura abantu baturutse imihanda yose baje kwihera ijisho. Espanye izwiho imijyi y'amateka ikomeye kandi yitiriwe amakipe akomeye yo muri iki gihugu, harimo nk'umujyi wa Madrid ukaba umutima w'ubutegetsi n'ubucuruzi. Barcelona ikamenyekana mu bwubatsi n'umuco byihariye, ahantu nka Alhambra, Cordoba n'inyubako z'amateka. Ibi bigaragaza ibimenyetso by'ibihe bitandukanye byanyuze muri ubu bwami bwa Espanye. Ubukungu bwa Espanye bushingiye ku bintu bitandukanye: ubukerarugendo, inganda, ubuhinzi ndetse n'ikoranabuhanga. Ubwami bwoherezaga amato guhirika ubutegetsi ku yindi migabane itandukanye. Uyu munsi kiri mu bihugu byakira abakerarugendo benshi baje kwihera amaso ibyiza byacyo. Espanye ni kimwe mu bihugu bikomeye mu bukungu bw'isi. Ifite GDP cyangwa se umusaruro mbumbe w'igihugu ungana na tiriyoni 1 na miliyaridi 800 z'amadolari. Ikaba iri hafi ku mwanya wa 15 mu bihugu bifite ubukungu bunini ku isi. Abaturage b'igihugu cya Espanye bagera kuri miliyoni 49, kandi umuturage umwe abasha kwinjiza buri mwaka ibihumbi 38 by'amadolari. Ubukungu bwa Espanye bushingiye ku bukerarugendo, inganda, ubuhinzi n'ubucuruzi mpuzamahanga. Inkuru ya Espanye itwigisha ikintu gikomeye: ubwami bushobora kuzamuka bukaba bukomeye kurusha ubundi, ariko amateka ahora ahinduka. Espanye yabaye igihugu cyanditse amateka ku isi hose, yubaka imijyi, ishyiraho imipaka itandukanye, inasiga ibimenyetso binini mu mico y'abantu. Ariko ikintu kiruta ubutunzi n'ubutegetsi ni isomo amateka dusigira, kuko nta bwami buhoraho cyangwa se ngo burambe iteka. Aho bugeze hose igihe kirahinduka. Espanye igihugu cyahinduye amateka y'isi, ariko nayo ibihe bikayihindura. Ntimukibagirwe kugaruka kutwumva. Mwibuke kandi no kumva ibiganiro bitandukanye biri kuri uyu muyoboro. Mukande kuri subscribe abatarabikora kugira ngo ibiganiro byacu bizaze bibageraho ku buryo bwihuse, kandi mwibuke kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu nka Facebook, TikTok, Instagram ndetse na X. Hose dukoresha Hunter Park. Munasure website yacu isheja.com.